basi wajeni mimi niende nyumbani. Mimi nataka miaka 5, sitaki tuongee mambo ya miaka 10, nipeni 5. Ama na mlangani my brand ikinishinda. Na juu sasa imekushinda. Nimetangura tunachoka. Etago speaker, etago ndo. Ni speaker wa bunge. Speaker sa. Mr. Speaker sa. Mama address kama Mr. Speaker sa. Yes, Mr. Speaker sa. Tukiongea kama nyumba yetu. Muriega. Yeah, right. Yes, yeah, right. Yeah. Right. Yeah. Mbona nyumba yetu ni damu elile. Gai. Mayagai. Jeshi mayagai. Ndio igatere tono ndakimurire. Right. Ima muthuri cia twirire ma. Right. Mbona wera right. Right. Yes. Ni vizuri tuache kudanganya na right. Yes. Right. Okay, right. Mandugu zanguni. Igetheka ya wadhuri right. Thank you munene. Right. Muinoke right. Right. Na ciana itiga kugio right. Right. Netoroni no gatheti ithomaga. Na ndithia na basha brown right. Na no maheo yathi. Right. Na tutige enda kuga riu one time. Tim Shaujamũkeri tongoragio ni wa Kiruba Chef Gathemba na Stacy ni arĩrĩirie ũhoro wa government ya umuthi ikiuga Ruto ni augĩte arenda o mĩaka 5 arabu ainuke. Rĩu andũ marakĩrigwo ero one term ararakara nĩkĩ na nĩwe waugĩte ndarenda mĩingĩ atĩ ndendaga kwaria ũhoro wa mĩaka 10 na thaa ici rĩtwa one term rĩramũtura ta kĩronda. Akenya marakĩrigwo kumi bila break iraumire kũ na kwĩ arĩa magĩũkĩte comment section ta Lydia Shi augĩte mũcene nayo kitu ni one term na Keshix augĩte baby talk to the world na kupenda tu bure. Na Kevin G niashangiria kauga one term ndio kusema sahi, nothing else. Ruto akapumzike nyumbani.